Ahee, na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya, namuntlha ni ri karhi ni mi tisela update ya beef between Mr Post and Mayangazii the Khomisa. Ya, so ka last video of course a ni kombisini ku hayi beef se a yi ya mahlweni. Ni ta ni linkeni link ka top comment. Yeah, so loko swilo leswi wo swi langutisa kahle, video leyi Mayangazii a nga yi endla after loko Mr Post Dung beefini. A fika kombisa ka that video ku if I see you entertaining that song, ni nga ta vona va ri karhi va tsaka hi risimu leriya, and ku va ku ri vanhu lava nga close na yena, and va tivana from a personal level. Va nga n'wi hlamuli. Hi leswi a nga fika a hlamusela swona sweswo, ma vona leswi a hlamusele swona, and hi swin'wana a swi endle ku ni twa ku maybe it was not right ku va ni kuma ni ri karhi ni postela tivhidiyo ta Mr Post loko khadi n'wi bifetela, because hi vatirhikulobye hala ka YouTube. Ya, na van'wana va kha va khomenta swona ku why are you posting videos about Mayangazii loko a ri karhi a bifa ku ri ke vatirhikuloni ka YouTube swi endlela ku mozondana, ma vona. However, mina ni ku no, mina ni fanekele ni posta those videos because if ni nga ti post swi ta swi karhi swi vula ku se ni biased, because loko u langutaka mhaka leyi ya Damba vakhegula a ni postele na le ka yena, so why not in this case, ma vona. So ni posta ni ku no, I'm not going to be biased just like that, and it has paid off because na update. Yeah, so ka siku ra namuntlha ra 2 January, mina no hlamala loko ni pfuka ni fike ni vona yena mayi vava yena ni a linkeni this post. So loko ni ya cheka ni fika ni kuma ku it's real, Mayangazii the Khomisa i posteni ka official account ya yena, a fika a tsala ku honestly hi ku navela ka mina a ngo ni phinda hi Good Friday, a ngo ni phindi Friday, i vula yena Mr Post ku ni n'wi bifa kambe risimu kambe a ni ro sungula ni n'wi bele ra Mayangazii, a lava ku tlhela i lava tlhela n'wi faka kambe. Ya, ku vulavula ntiyiso ni le ku tsakeni swinene attention leyi nyikiwaka yona na mali leyi ni nga ku endleni through mhaka leyi nga ku humeleleni. Mu n'wi byela a ni ngeta nyana, and like a ni tivi ni nga swi vurisa ku yini, but ni nga ma swi vona, I don't think I should be commenting on this ku swi clear, like swi clear. Mi ta ti khometela n'we. Loko ri mi nga ze subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. All right. Bye-bye.